tiers le intro a ohatrany misy itovizana amin'ny mimosa zany izy fa saika mitovy fotsiny fa tsy tena hoe mitovy be. Zay le intro a de mandeha am'izay ary le lire le izy aloha vetivety fotsiny a eto amin'ny troisième case eto ty capot ty a eto zany 1 2 3 de eto napetraky igny zay zany fa hotakomako am'izay manko le anina de am'izay mba hitanao le tanana ohatr'izao zany le ato a re aloha re ady 9 am'le couplet tsika zao de si mineur 6 9 eto avery quoi ny la ihany ty mitovy amin'izao fa mitapahana eo amin'ny ohatra misy appel kely ohatr'izay eo amin'ny sol zany ohatr'izao zany a ny basse ny fadièse de ny accord re ohatr'izao zany alefako amin'ny commentaire ao indray feo manomboka sol ohatr'izay ihany igny zany ohatr'izao le sol teo io a de mivadika ato fotsiny ty ohatrany hoe ohatr'izao ihany ty raha ohatrany hoe tsy tianao mametraka le hoe de atao ohatr'izao zay zany ohatr'izay zany izy de anjaranao fotsiny mianatra azy ao amin'ny commentaire ao alefako ao le accord tononoka aingakaingana vetivety a am'le couplet zany manao re ady 9 a de manao si mineur 6 9 a de aveo la 4 temps a le la ohatr'izao zany de aveo sol a de vita le sol a de manao an'le re ohatr'izao fa le basse fa dièse de vita zay a de manao sol a de re ndray fa basse fa dièse de aveo mi mineur 7 ohatr'izao 4 temps de la 7 a 4 temps de amin'ny de zay miveriny indroa zay a de amin'ny refrain indray a 4 temps le sol sol 4 temps a de aveo re ndray le accord fa basse ndray fa dièse de aveo si mineur 6 9 ohatr'izao 2 temps iny a de aveo 2 temps eto de aveo 4 temps eto de aveo 4 temps mi mineur 7 a de aveo 4 temps am'le ohatr'izao ndray de aveo mi mineur 7 4 temps ndray de aveo la 4 temps de rehefa miverina fandroana izy miampy re fotsiny le la fa raha ohatrany le mbola le voahiditra am'le fandroana izy de mbola vita an'le la de tonga de mivadika manao sol zay zany le fa mankasitraka atsika rehetra ndray a nijery an'ity